Terima kasih. Ini adalah ulos kenang-kenangan buat kalian dua sebagai orang tua pernikahannya dari sini. Semoga Tuhan memberkatimu. C, ja, O. Dieser Ulos ist ganz heilig in Batak-Kultur. Also das kann auch bei herzlich willkommen in der Batak-Familie und ihr seid ganz herzlich willkommen in unserer Familie. Das heißt, Jadi sekarang dia jadi saudaraku perempuan dalam kita keluarga dalam Sitompul. Jadi kita kalau Sitompul itu merlaye, tapi kita menjadi bersaudara. und jetzt, ihr seid jetzt unsere Familie in Istanbul und du bist jetzt sein Laie. Laie heißt also so Verwandtschaft, so ganz nähe Verwandtschaft gegeneinander, genau. Jadi semoga Tuhan memberkati kalian berdua, beranak cucu dari guru kami dan anak lain dengan itu. Jadi semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Möge Gott segnet uns für immer und unsere Familie. Oke. Musik. Iya. Oras Birma. Pirma Poki bahul-bahul pasalongan, Pirma Todi luju-luju manang aka pangomongan. Matutu. Horas, mak.